Muri iyi minsi General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni wa Uganda, yavuze ko yasezeye ku rubuga rwa X, aho yajyaga asangiza ubutumwa butavugwaho rumwe abamukurikira. Uyu musirikari mukuru ufite imyaka 50 y'amavuko agenda yinjira cyane muri politike mu buryo butavugwaho rumwe hakurikijwe ibimenyerewe mu gisirikare. Bituma haduka impaka nyinshi ku migambi yo gusimbura se ku butegetsi. Mu minsi yashize yateje umujinya bamwe mu banyapolitike n'abaturage muri Uganda ndetse no mu karere kubera ubutumwa yashyize ku rubuga rwa X avuga ko azaca umutwe umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu, Bobi Wine. Mu butumwa bwe bwa nyuma bwo kuwa gatanu, General Kainerugaba yavuze ko igihe kigeze cyo kuva kuri uru rubuga akibanda ku nshingano ze za gisirikare, ariko yasezeranije ko azongera guhura n'abamukurikira bagera kuri 1 miliyoni mu gihe kizaza. Ntabwo ari ubwa mbere General Kainerugaba ahagaritse konti ye ya X. Mu mwaka wa 2022 yavuye kuri uru rubuga ariko agaruka nyuma y'iminsi mike. Abamunenga bibasiye kenshi uyu mugeneral kubera amagambo yagiye atangaza ku mbuga nkoranyambaga, amagambo akubiyemo ingingo zifatwa nk'ibizira ku musirikare ukiri mu kazi. Mu 2022 yavugishije benshi ubwo yavugaga ku gitero kuri Kenya baturanye, amagambo yatumye se yinjira muri iki kibazo asaba imbabazi abanyakenya n'abayobozi b'iki gihugu. Ubutumwa yaheruka gutangaza buvuga ko yaca umutwe Bobi Wine, ubusanzwe witwa Robert Kyagulanyi, bwateye uburakari bukomeye mu gihugu. Nubwo General Kainerugaba yaje gusaba imbabazi avuga ko ibyo yavuze byari urwenya, Bobi Wine we yatangaje ko adashobora gufata ibyo bitekerezo nk'ibyoroshye. Leta ya Uganda yagerageje gusobanura iby'ubwo butumwa. Umuvugizi wayo avuga ko ibyo General Kainerugaba yanditse ku mbuga nkoranyambaga ari amagambo asanzwe adakwiye gufatwa nk'ibigaragaza politike y'igihugu. Gusa ubutumwa butajyanye n'ubunyamwuga bwo ku mbuga nkoranyambaga bwa General Kainerugaba bwanababaje ibindi bihugu bitandukanye, cyane cyane ubwo yavuga ko Uganda iri ku ruhande rw'Uburusiya mu ntambara yo muri Ukraine, ndetse no kuvuga ko Uganda izashyigikira Tigray mu ntambara yo muri Ethiopia. Nubwo bimeze bityo ariko Perezida Yoweri Museveni yakomeje gushyigikira uyu muhungu we, amuvuga nk'umusirikare mwiza cyane, ndetse igisirikare kigaragaza ko afite uburenganzira bwihariye bwo kugaragaza ibitekerezo bye ku giti cye nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga. Mu butumwa bwe bwo gusezera ku bamukurikira ku rubuga rwa X, General Kainerugaba yavuze ko icyemezo cyo kuva kuri uru rubuga cyatewe n'ukwemera kwe no kwiyemeza gushyira imbere inshingano ze nk'umusirikare mukuru mu ngabo z'igihugu cya Uganda. Ni ku mabwiriza n'imigisha ya Nyagasani Yesu Kristo mvuye kuri uru rubuga nkoranyambaga kugira ngo niyegurire inshingano zanjye zo kuzana amahoro n'umutekano mu karere kacu. Ku bakunzi banjye mwese, byari urugendo rwiza kuva mu 2014 kugera ubu, niko yanditse. Yasabye abakunzi be gukomeza gushyigikira se Perezida Yoweri Museveni. General Kainerugaba agaragara nk'umukandida ushobora gusimbura se ku butegetsi, ariko Perezida Museveni yakomeje guhakana ibyo kuba arimo kumutegurira kuba perezida. Uyu mugeneral amaze igihe akora ibikorwa byo gukusanya abayoboke hirya no hino mu gihugu, ibintu byateje impaka mu bantu bamwe na bamwe mu gihugu. Reka tuvuge kuri bumwe mu butumwa yagiye yandika ku rubuga rwa X bugateza impaka haba mu gihugu no mu mahanga, ndetse bugateza ibibazo mu banyi n'amahanga, bikaba ngombwa ko igihugu gisohora amatangazo asaba imbabazi cyangwa se yisobanura. Tubahaye ikaze. Ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2022, General Kainerugaba yanditse kuri Twitter urukurikirane rw'ubutumwa aho yateraga ubwoba avuga ko azatera igihugu cy'abaturanyi cya Kenya. Icyo gihe General Kainerugaba yivuze ibigwi avuga ko ingabo ze zishobora gufata umurwa mukuru wa Kenya, Nairobi, mu gihe kitageze ku byumweru 2. Jewe n'ingabo zanjye ntabwo byadufata iminsi igeze ku byumweru 2 ngo tube twafashe Nairobi. Yanihanangirije abahanganye na Misiri avuga ko Uganda izinjira mu ntambara iri ku ruhande rw'icyo gihugu cyo mu majyaruguru ya Afurika. Yanavuze ko yababajwe no kuba Perezida Uhuru Kenyatta yaremeye kuva ku butegetsi kandi yarashoboraga gutsindira indi manda ya 3. Ikibazo cyonyine rukumbi mfitanye n'umuvandimwe wanjye nkunda cyane Uhuru Kenyatta nuko atiyamamarije manda ya 3.
twari kuyitsindira byoroshye cyane, niko yanditse. Nyuma yaho yahise yongera arandika ati abanyakenya mutuze, ntabwo rwose naza kubarwanya, umubyeyi wanjye yarabimbujije, ati ni mutuze rwose. Ibi byababaje abanyakenya batari bake ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abanyapolitike batandukanye bo muri icyo gihugu. Nubwo leta ya Kenya itagize icyo bivugaho, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda yahise isohora itangazo ivuga ko Uganda ishyira agaciro gakomeye cyane mu mibanire ikomeye hagati y'ibihugu byombi by'abaturanyi. Mu buryo bwo kugerageza kugabanya ingaruka z'ibyo byose, Perezida Yoweri Museveni yatangaje ko yavuganye na Perezida wa Kenya William Ruto maze asaba imbabazi abanyakenya bose ku byerekeye ubutumwa bw'umuhungu we kuri Twitter. Ndasaba abavandimwe bacu bo muri Kenya kutubabarira kubera ubutumwa bwatanzwe na General Muhoozi Kainerugaba, wahoze ari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, ubutumwa yatangaje ku byerekeye amatora muri icyo gihugu. Ntabwo bikwiye rwose ko abayobozi muri leta, baba abasivili cyangwa se abasirikari, bagira icyo bavuga cyangwa se bakora binjira mu bibazo by'imbere mu bihugu by'abaturanyi, niko Perezida Museveni yavuze. Yongeyeho ko nubwo umuhungu we yakoze ikosa, ariko ko yamuzamuye mu ntera akamuha ipeti rya general kubera ko yizera ko ashoboye gukora ibikorwa byinshi byiza. Nzi neza ko General Muhoozi ari impirimbanyi y'ubwigenge bwa Afurika kandi akabinyangamugayo. Ahari nyuma y'iminsi mike amukuye ku mwanya wo kuba umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Mu mwaka wa 2021 ubwo intambara yacaga ibintu hagati y'ingabo za Ethiopia n'inyeshyamba z'abanyatigray zo mu mutwe witwa TPLF. Ku itariki ya 8 y'ukwa karindwi muri uwo mwaka, General Kainerugaba yanditse kuri Twitter ati ndasaba abavandimwe banjye bo mu ngabo z'abanyatigray kumva amagambo ya General Museveni. Ati nanjye mfite uburakari nk'ubwo mufite kandi ndabashyigikiye rwose. Abantu bafata ku ngufu bashiki bacu b'abanyatigray bakanica abavandimwe bacu bagomba kubihanirwa. Aya magambo nayo yahise atangira guteza ibibazo mu mibanire hagati ya Ethiopia na Uganda. Abanya-Ethiopia batandukanye ndetse na bamwe mu banyapolitike muri icyo gihugu barakajwe no kuba umusirikare mukuru muri Uganda akaba n'umuhungu wa president ashyigikiye inyeshyamba zirwanya ubutegetsi. Iki gihe igisirikare cya Uganda cyahise kivuga ko ibyo General Kainerugaba yatangaje atari byo bitekerezo by'igisirikare, ko ahubwo yabivuze nkawe ku giti cye. Gusa mu kwezi kwa 8 muri uwo mwaka, General Kainerugaba yahise agira uruzinduko muri Ethiopia, aho yanasuye urugomero rwa Grand Ethiopian Renaissance Dam, akanahura na Minisitiri w'Intebe w'icyo gihugu Abiy Ahmed. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, General Kainerugaba yavuze ko anejejwe no guhura n'umuvandimwe we Abiy Ahmed, ndetse avuga ko anejejwe nuko yakiriwe muri Ethiopia. Mu butumwa bwe yasobanuye ko Afurika ari igomba guhangana n'ibibazo byayo. Ibi byahise bigaragaza ko yahinduye ibitekerezo ku gushyigikira inyeshyamba zarwanyaga ubutegetsi muri Ethiopia. Mu bundi butumwa bwaje gusibwa kuri Twitter bwanditswe ku itariki ya 5 y'ukwa 12 mu 2022, General Kainerugaba yateye ubwoba abanyamakuru ababwira ko azabasya nibakomeza kumwibasira. Umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka, Reporters Sans Frontières, wahise wamagana bikomeye ayo magambo ateye ubwoba, wibutsa ko uburenganzira bwo gutara amakuru no kuyatangaza ari ingenzi cyane kuri demokarasi. Ku banyamakuru bamwe bashimishwa no kudutuka, reka mbabwire ko nta muntu uzabarengera igihe tuzaba dufasha ubutegetsi. Muzatubona vuba cyane, tuzabasya, niko yanditse. Mu bundi butumwa yanditse ku munsi umwe mbere nabwo bukaza gusibwa, General Kainerugaba yagarutse ku banyamakuru bakorera ikinyamakuru cya Daily Monitor, kimwe mu binyamakuru bikomeye mu gihugu cya Uganda. Yabise abaterabwoba bamaze igihe batuka ubuyobozi bwa Uganda, ndetse atangaza ko azabaha ibihano niba batemeye guhagarika ibyo bikorwa. Ejo bundi mu kwezi kwa 12 mu mwaka ushize 2024, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba yahamagaje Bwana Matata Twahamagara uhagarariye Uganda muri Kongo ngo yisobanure ku magambo umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba aheruka kuvuga kuri Perezida Felix Tshisekedi. General Kainerugaba yanditse kenshi ku rubuga rwa X agaragaza ko ashyigikiye inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi bwa Kongo, azita abavandimwe be. Icyo gihe yanditse kuri uru rubuga yihanangiriza abacanshuro barwanira ku butaka bwa Kongo, avuga ko kuva ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka
ingabo za Uganda abereye umugaba mukuru zitazabarebera izuba. Igihugu cya Sudani nacyo cyanditse cyamagana amagambo ya General Kainerugaba, amagambo aherutse kwandika yumvikanisha ko igisirikare ayoboye kizafata ubutegetsi muri Sudani perezida watowe wa Amerika Donald Trump namara kurahira. Sudani yavuze ko amagambo ya General Kainerugaba arimo ubuhubutsi no kudashyira mu gaciro. Itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Sudani rivuga ko amagambo nk'aya ngaya agaragaza urugero rwo hejuru rw'agasuzuguro no kutubaha amategeko mpuzamahanga utaretse amahame y'imibanire y'amahanga. Guverinoma ya Sudani yasabye ko leta ya Uganda isaba imbabazi kubera aya magambo General Kainerugaba yavuze arakaje kandi yateza akaga. Isaba ubumwe bwa Afurika n'imiryango mpuzamahanga kuyamagana yivuye inyuma. Mu kwezi kwa 10 mu mwaka ushize, General Kainerugaba yanditse kuri uru rubuga asaba ambasaderi wa Amerika muri Uganda William Pope gusaba imbabazi Perezida Museveni yemezaga ko yasuzuguye, bitaba ibyo akava muri icyo gihugu. Ntabwo yatangaje uburyo yamusuzuguye, gusa ambasaderi Pope ntabwo yasabye izo mbabazi. General Kainerugaba amaze kumenyekana cyane nk'umuntu ukoresha urubuga rwa X akavuga amagambo bamwe babona nk'atunguranye kandi adatunganye, amagambo atavugwaho rumwe, amagambo nko gushyigikira ko Uburusiya butera Ukraine cyangwa gushyigikira inyeshyamba zo muri Tigray zarwanyaga ubutegetsi bwo muri Ethiopia. Bimwe mu byo General Kainerugaba yandikaga kuri uru rubuga bimaraho igihe gito bigasibwa, gusa abatari bake baba bamaze kubihererekanya. Mu mwaka w'1999 ku myaka 25 y'amavuko nibwo Muhoozi Kainerugaba yinjiye mu gisirikare cya Uganda. Ndetse no muri uwo mwaka w'1999 Muhoozi Kainerugaba yashatse umugore babana uyu munsi. Yashakanye na Charlotte Nankunda Kutesa, umukobwa wa Sam Kutesa, umusangira ngendo n'inshuti ya se Perezida Museveni wanabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu. Kuva muri uwo mwaka w'1999 amaze gushaka umugore aninjiye mu gisirikare cya Uganda, yahise atangira imirimo ye nk'umusirikare, ahita anazamuka mu ntera ku muvuduko munini. Mu myaka 25 amaze mu gisirikare, Muhoozi Kainerugaba ubageze ku ipete rya general riruta yandi yose mu gisirikare cya Uganda. Mu 1999 yinjiye mu ishuri ry'abaofisiye rya Royal Military Academy Sandhurst ryo mu Bwongereza, aho yahawe imyitozo ya kadete, ahasohoka mu mwaka w'2000 afite ipeti rya second lieutenant. Nyuma y'iyi myitozo yakomereje mu bihugu bitandukanye birimo Korea ya Ruguru nk'uko ajya nabigaragaza mu mafoto ye ku mbuga nkoranyambaga. Mu myaka 10 kuva mu 2000 kugera mu 2010 ise yamuzamuye mu buryo bwihuse cyane mu mapeti ya gisirikare, ku buryo mu 2011 Kainerugaba yahawe ipeti rya colonel. Ibi byatangaje buri wese uburyo umusirikare yakwinjira mu gisirikare mu 1999 maze mu myaka 12 akaba ageze ku ipeti rya colonel. Muri Uganda ibi byamaganywe na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Museveni ndetse n'ishyaka rye rya NRM barimo Kizza Besigye, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa NRM. Undi wabyamaganye ni David Sejusa, umunyamategeko n'umunyapolitiki ukomeye muri Uganda, akaba ari n'umwe mu basirikari bafatanyije na Museveni mu ntambara zo kubohora Uganda za NRA, ndetse yanakoze byinshi byamugejeje ku ipeti rya general muri Uganda. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2012 Muhoozi Kainerugaba yagiye gufata amasomo ya gisirikare muri Afurika y'Epfo, ndetse mu kwezi kwa 8 k'uwo mwaka wa 2012 yazamuwe mu ntera agirwa Brigadier General, ndetse ahita ahabwa inshingano zo kuyobora umutwe udasanzwe mu gisirikare cya Uganda. Nyuma yo guhabwa izi nshingano byatumye mu 2013 n'2014 Muhoozi abo umwe mu basirikare b'igisirikare cya Uganda bari bayoboye ingabo z'icyo gihugu zagiye muri Sudani y'Epfo gufasha leta y'icyo gihugu nyuma y'aho igisirikare cyari kimaze gucikamo ibice biturutse ku kutumvikana kwa Perezida Salva Kiir na Vice President Riek Machar. Mu 2017 General Kainerugaba yagizwe umujyanama wa Perezida Museveni mu bikorwa bidasanzwe, Special Operations, by'umwihariko ibijyanye n'umutekano birumvikana.
mu kwa kabiri mu 2019 yongeye kuzamurwa mu ntera agirwa lieutenant general. Bigeze mu kwa gatandatu mu 2021 Museveni nk'umugabo w'ikirenga w'ingabo za Uganda yagize umuhungu we umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka. Bidatinze mu minsi yahise ikurikiraho General Kainerugaba yahise ahabwa inshingano zo kuyobora ingabo z'iki gihugu mu bikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibikorwa byo guhangana no gusenya burundu inyeshyamba za ADF ni ibikorwa byahawe izina rya Operation Shujaa. Nyuma y'igihe ayoboye ibi bikorwa byo mu kwezi kwa 10 mu 2022 izi nshingano yazivuyeho. Ntabwo ari izi nshingano zonyine zo kuyobora ingabo za Uganda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavanyweho icyo gihe, kubera ko n'inshingano zo kuba umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka yahise zikurwaho. Byaturutse kuri ya magambo twavugaga mu kanya yatangaje anyuze kuri Twitter yuko yafata Nairobi. Yavuze ko we rwose n'igisirikare ayoboye bitabatwara ibyumweru 2 batigaruriye umurwa mukuru wa Kenya, Nairobi. Ibi byateje ikibazo mu mibanire y'ibihugu byombi, Kenya na Uganda. Ariko General Kainerugaba ariko Perezida wa Uganda ahamagara Perezida William Ruto babiganiraho, ahita anakura uyu muhungu we muri izo nshingano. Gusa nubwo yavanywe kuri izi nshingano ntabwo byarangiriye aho ngaho, kubera ko mu gihe gito cyakurikiyeho yahise azamurwa mu ntera mu gisirikare cya Uganda, none hagirwa general. Iri ni ipeti yambitswe na se wabo murumuna wa Perezida Yoweri Museveni, General Salim Saleh. Yazamuwe mu mapete ndetse anagumana inshingano zo kugira inama se ku bijyanye n'umutekano. Nyuma y'igihe akora aka kazi ku itariki ya 22 y'ukwa gatatu mu 2024 Perezida Yoweri Museveni, umugaba w'ikirenga w'ingabo za Uganda, yagize General Muhoozi Kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Buri nako kazi agikora. Uretse kuba ari umuhungu wa Perezida Museveni, akaba ari na general mu gisirikare cya Uganda ndetse akaba ari nawe mugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Akunze no kugarukaho kenshi ahuzwa n'uburyo yaba arimo gutegurwa ngo azasimbure se ku butegetsi. Benshi banavuga ko ahubwo bishobora kuba mu matora ataha yo mu 2026 ubwo se Museveni azaba yujuje imyaka 40 ategeka Uganda. Ibyo kuba Perezida kwa Muhoozi byazamutse mu 2013 ubwo David Sejusa twavugagaho mu kanya, umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda ariko wanafatanyije na Perezida Museveni, yashyiraga hanze ibaruwa ikubiyemo imigambi yashyizwe mu mushinga wiswe Muhoozi Project cyangwa MK Project, aho yavuze ko General Kainerugaba yaba arimo gukorerwa byose ngo ategurirwe kuzaba Perezida wa Uganda. Muri iyi baruwa Sejusa yavuze ko abasirikare bose batari bashyigikiye umushinga cyangwa se batawemera bagiye bicwa buhoro buhoro, ndetse ngo uburyo General Kainerugaba yitwara ku mbuga nkoranyambaga ngo bikubiye muri uwo mushinga, kubera ko ngo abagande muri kamere yabo ngo ni abantu bakunda byacitse, niko bavuga. Rero ngo ibyo Muhoozi akora ngo ni bimwe mu by'abagande bakunda cyane, ku buryo ngo haramutse habaye amatora uyu munsi akiyamamaza ashobora gutsinda. Ababigaragaza batyo bavuga ko uyu General Kainerugaba uko yitwara ubu ngubu biri mu makarita meza arimo gukina, kandi ngo azamugeza mu nzu y'umukuru w'igihugu. Bavuga ko ibi byose abikora bizi, hagamijwe kugaragaza ko ari umuntu wigenga mu bitekerezo kandi ushobora gukora icyo ari cyo cyose mu nyungu z'abagande. Ikibazo nuko rimwe na rimwe biteza agatotsi mu mibanire y'igihugu cya Uganda n'inshuti zacyo. Uyu munsi yamaze gusezera kuri urubuga rwa X. Bizasaba igihe kingana iki ngo rugaruke.